Say yes, you come, Mokana, me go be Mr. Me do be a, me de ma come, fit as you a baby, a chain, no, that be an answer. And yes, I be a me will be na me de. I'm a brother. Oh, by any, what you quick. Ah? We grow a cameo has in me. I call a woman saying. What's a man here? Into woman is saying. I was saying, once a man here, woman is saying. Me who is saying what you or Brennan was smart also at the Sunday pan or some. We need Jin, who said was some. What penance, Missing Yamia done Hotomia, maintenance. Intimacy men and I will be as any day may and may try to say, I call an funny of second wife. Didn't come. You know, go to the cuisine. Ah, funny of second wife to say. Ah, nothing like you on Wale, waiting to bake your lane or Wally. I saw him when you be as every Oba, one in a tea. Now, some say ya two. What me a jow? I could see mammy so. And now, mamma, tea. A china, mamma, missing. A china, mamma, nine. One a chance out to Wale. Ah, Cobana? We don't know about our cousin. Oh, my junior, what that. Funny of second wife. Aye, make rample. Menyan can your second wife. Call your first wife. Uncle Beckino. So about any mamma now. What hour any mamma? Jesus. Ni Jesus na dia ha oba ba ma atisika wawo wo sori ase me ha me ma me ha oba so de mo ware ye ti wo beja wuna anu waja ho na anu kura ko e ho namba ako wo ma me na oto no nti ware obi ni wa wo hwe ma me ha ni papa puru tie se kwadu sini na sori a ense hunu no ne na ma no odi ko no ma se no misro wa se no nti dia yi ha na wo yire yale ti fie a obetena se ahwe o yire no wo sori a wo te dam yase ha wo be hwe wo yire no na papa wo be wuni ha na o te dam yase wo be wuni ha na o te ludu ase onkuku na do ku senti ha se pru se akiya popo ni dia misro wo susu wo hwe wo yire apara mamu kasa ya da na me ko no ba na hwere pa ha wo hwe wo bo no okofo wo bo no okofo anipa we ha me kan so wa se no say sini pa ma se zu kan no me susu nka de yi eti maami we pa anya de afo no pa antika be ma we gra be ma wo se wa no ha ase kurikui we se ya wo kwa se pru ha kurikui wo ba se enie ha wa so ba no so kro pa de afo se nya de afo na apa nka we ya kurikui de anti se we no akwa akofa na osia na nkola anketo na de nanim ye fom ha wo yire yale so obetra se ahwe oyire wo kwa kuri se yakoko nene se akoko fefe na wo si yi ase oba onu na ba wale mu na ase ja ani no kuro sane se ho ade afunti ana osi honom no ana yesi ni sika nkola nko a ono waya sa ma sa aye no osasi wona ntotofe wa ne se ni sika wa no ha na bende de waye no de waye se etie ni yi si waye se yi ha ne wa de si waye se yi o de papa picture ana kire me me na me nya hu no the wedding day no na hu no say ni de na ye de no timi ko se ma me pesa yo je chi no mo ka se sika na nya sika de na nya ade afu a na we wo be fura wo be wuri o de atwede a na de na e be wura sisi wo nya ma me ho de me ko ho ye nkan ya de no na ni nyina ka hu bi ni nyina nka hu bi ya nka de na de na ma me ka kire wo no wate say friend say ya ide utwu mutan ya me say udi untumi nka jama me ono no ba no o de ne be ma be kire mi o be ma bisew wa no be ma no de be kire wo no abna o se wa ye de onye ne ho ade de na na empratwe de papa bi empratwe me ne na kasa o kan me se me ne kasa kro kasa asem ne kire me edi won kasa asem ne kra nkyem se me ne be ma wo ne be ma na ti sa ayi dodo pra we mu odi nko fi akire ba me dem di fi akire ba ni mba mani abrintia o kan we she mani abre pa wotiti dodo pra we mu eti wona na tini senka ya enka ne senka wa besra wo na wo ba se wo sere wo pa adwuma ya wo pra fie no aduane na nyame ya adom na bo na ya bo se ya na abato na so wo ma na pra ko wo ma na pra ko ana honto mi ansa wai honto na me kekaba enu so honto na maka wie na ayeye bitwa mani am no obi amene ne kwakodi nkomo bi na ehwo fie wa so kran so we bebi am ye adwuma asa nkomo bi na mpese mi no obi ampamo me ande obi ti so wura na de me koe so ba ni me bi ko so ofie ho no ma me dwu mo amenti ase mo tete obi antete me tete ne se me boss ne maame no enam se ase
ahom keka me de sauce papa ni mu me ami ko dware no me hwe no oba ni tu kwan no nyina me hwe no ni nyina no maame ne ba obon wo se me yakora pa ma ho brase no papa ma sempre kope na de wo ka ma ne twa to ne se ne ba no ho to na ana oya wo se me de achede e na meche wade ne na no maame nko pie mu nka o de me ma ne ba na ma na wade me o boss ne maame eso do be ma ne ba na wade ne ba na wade mi hu ne se mi hu fuso bi wo ho won so o me ka sama wa ma idea wo hu fuso bi wo Mr. Gifty he yan kanya nsem na ne ko bema bebre ye fucking papa so pass so dey fan say tipsy no ana nkokunni aduma na wanya wo ne boss ne ha na ka de senka o sa tips no ga so we mema bia keke on there bi o me ba ahosia bema no kojo menin neti ena ebie mu kwan so no onye me bonna ka se bia menini kwa kuja na sisi ndi o te kojo no to ana hu no dia sem na okay ne de bi o na nipa mo wo yere ma wani na ho tie me boss no o wo yere o wo yere o se ne yere no opena anya na darasa ka cheme se ono ne manager ne ono ne kunu na ne manager ono ne kunu tua ne ka ena ko out ko ba wo nyansafo wonim nyansa nka wo kunu aduma ne ye ne dia no ezide na ono ne na akora ono ne tua ne ka ne ko out oye dwamanfo nti oba yo onse mpata baa no ana wo kwa de nyame wado maame na hu nso wo de saa na wo tie dada ye fie we na mpa ho asem na maame na hu se wo bu ade ene papa bi wo mu ono epanyimu o so hu ade wo ya akra ono epanyimu wo mu saa wo na se asem akiti wo ka opa che se me accept Mr. Gifty me nkwa me dia me ka cho ne se ka che maame ne se wate ase me ba wo ye saa na no aka chim se Matias no aka ka se Matias just like that Mr. Matias dia no ba juna fa me ho obe awu oni bie no akopie obi fie akopie sikani bi fie wala ba gene sa ka se mi omo sika fo no mo nwini sa ne no ye hia fo no na ye de ye ya ne ye kanka kwa se mo ana wo hu so wo sika no de no akwate se ye hia fo no ka sa o sikani bi no ba gene sa de ba unim ti si ano de nyame enim no twin wo de waka mate ba medwene ho ugina ho no me ka kiro wo se medical so ne yire no se de woni ne manager na twetwetwe plan de misisi an minim se den be ma no ohunu sisi e ya awen be begu meni nkura na ka chenera me ka chenera da me ma wonko e wona instant maka me ma wonko ma ko wachi aba ka chenera ko di konkonsa be boy yare sisi an ntimi mo dem ne ho nto ne wie enim se ye den da krope Gifty mo ni na ho tu de se du onu ma ba si ado de mo ni na mi sister no na de papa ba wa anka me nkan cho se chuti wana ewo so gunu ma so wonpe medwene ho ana ka se sa ukunu na akodwo ni na u ka se wonu akosi obi a anka u ka se wo be ye dai she me woni na ho nsem nya na ye ka anu wa okay baba cha me do fuise sawa ma odama me uma jelo odoye wa ma odama me uma jelo baby odoye rade brahma bre yeah ready me days ni be abroad ready me sorry asa me kwen na mommy na ne ho nto no we kwan go yes e nwra na mabo na msi da bi de we me kunu jale na ese me so me ye de ma show bi a menya ho na me mehwe me kunu kakra ready na o papa we oh inside oh okay so we did we were bibia ndidi okay na ready aya no the bag na brem we Odo you. Pacho wada o. Wada. Wada. Okay. Video sa men how di asem me delay no men how. Madam na me tem bien na me worker. Yeah.
bawalefuo na wukunu yale shantrosin na wo maame ho bema wukunu wosusu bema mu wukunu akwala akwa ni tiri na foto twe wukunu akwala eke ya dia kwase ka bema no pokoni sika kra hye dia ne so e ma de mo pesikenti no aho kira benti wu dwane wo su de daabi enye sanetie wo ja ba gre se hwana mefa me a beje chimache mu je chimache ma de me yere no ko je chimche wukunu de wo so ne ka ne nka nya kwhwisem bema wukunu hia ne ka ha we de what your class so papa boy I don't know what video come. me Darling. Yes, darling. I don't know how you know so. Fena my phone a minute. Why? Asumesi. Oh, me buy any buonfu. Na so Marcus me ka share we say me kru de me na me control no. Ana even ye meka bia no otie mi nti no. Wanka na so minim say wo de wo ye jealous nti no. Wanka hwe a wo ne me betwe because date na me ka say 5 days na pa hu nti no ka me banka wo minim say wo de nka won ti ase. Oh anya hwe ni buonfu wanka hwe. Yeah. Marcus jai ni okay kalola. My phone. Osadam no. Please akram de pampers e bono. Marcus endi ye ho komam de forget no de. Marcus ainti anu aka che workers ne say omonfa me books no library ne we no omonfa nkogu me office ho no why. And me anka say ye meeting strong meeting because now some we late. Dabi Marcus. And say so mo be adwuma omo se me sha wo say bia by 7:30 na wo adwuma mu a say exactly minutes wo di do hono because omo ntimi for mo penye sa na ema no wo me kunu yi me se me mbra adwuma omo ntimi for mo penye sa Martin ti fre wo bia na ka kire no what okay, o dear, you better say later. I macra na ba me nchenti me ba. Morning. Oh yeah. nyame adom na so Yanko pa do. I don't hear baby. komo kite bi na mpese mi no di Enkomo. acha Oh no, you fa kunya nti. ai Okay. Meet you. we de madam pacho fa cheme si ye hwemu pa ebi ame no be epe me chen ana wo be chen mi madam se me pa me ne be ma betina me ka kire ne se me come ma me wo wa bro wo situation mu na minim se obi ani hono ma wo be hye no Me kwame ma me ho. Ade na ase wakama me ye ma hye me sa. Ade because oba worry for the city na akwa sad we yes ade we ade na maye. madam Ade wo hu me kwa ubejina ha no ma chana. Asa wo nsam na wakeka na se wo ma me ye ma hye me because the way and mimi ntimi nyesa nye me ye. se bi mpredua se be ma kra me ne tempo kra na wonye me ho ade no so ko sa situation ma mi ntimi nya no ho no nko ba bia madam tade a wo yi pa eye se de papa yi wa badaye pa me ye sure se ka wo na wo ko sa problem ma nko nya ho na wo jame ama me wo kunu se me nhwe no So ono sina me kofa wo be fia. Man kofa ma se bia benenam hanom keke. Bible kra atro se ye wade hu nyina wo kwa nyini nyina so ne fataye. Yeah. nti se wo kunu na medware no Hwe ne be ma nyina. But me hu ne se wo ye oba wale fa na wo ne be ma nete. Ana me kunu so minim situation se minim se de we a wotie no.
wo me fie ha mfa nsɛm mpie so what you should say madam one call maame ho aw gift betimi kra fra me maame ade na to phone so be ka sure say me ba wo me ntwantro I won't lie my husband when him say me ntwantro I can't betray my husband and I can't lie to you me call me maame ho me maame me call ye kra na say dro deep nro she say me call maame oyare o oyare pa me kra nam kan be catch me kun say anka mesan de mani akwa 2 days bi ana say bi anka 1 month kra na anka me de akwohoro on de me wa be na wo kunu ntimi nsori mpo enwiwi madam sorry ntina mafaw oni ntina wo fia ntina Mr. Becky me ma wo example say ye wade wo nyina wo kwayo so nyeni nyina na fata ye because me de me na me kunu cause a situation we ma me nye sada me nya no ho mo biada because wo kunu ono no wabusua wade nyina o ma me so wa o ware ye eye de wo abusua o wanuanom de ntina e ka sa abusua ne ma abusua nya wale wia wo kunu no ma e na ye wo busua madam iti me ne o mi enu nim se de we si bi kasa no ya hye na me no mi enu nim se wan ko ma me boy adake wo me kwan bi so ana se de asema wo baby so ya se gay wa chenye ana se de Kabra. Let's say. Ya kani. Abande. When there. Kabra wampa. Na dia ye die. Then na mayen nusu ebibiduro no because ya we say die ebibiduro no e fast e betimi asane dem. Yeah. Yeah. E wo mitimpa. No na mo na mpese mitu. Na me hwe ayi no. Abafudu kakra on se esi no omo na soso mi mo a na mbese me hwe mo enu no me afinish no so na matie esi se bidun so bidun je minim se eye me last hour me kwa koda ho ayi me kwa mo afinish mi kula yeah ti yanya ni so bidun ano ni ade a misu se bebo because madam for ima the same thing or be drone boa no ema ne hutimi tor management sini da dem that thing say no so ebeboa bad about probably obi yo party about see why na when so fi metin tamba me hu ne da oye house oba kama say and we read to me about ba and who are kono say about vetna mountain onimu no so ha nsa na oba nyina yate ho ase na omo na bo ababo ni papa ya se keto sa ban shana kam se ka bibi ya because also bi ansa oba ko oba woni ha okọ na ma ho be for the past also na ma ya le ni abi se ka be ka me nko a oba ina so mi mu aka sa ma metimi kenten mu ya na ade na yin so timi ja okosa ni kwa so ja okọ because the situation no wo ja wakọ mama ya enti wakra ya wanya ono ana ye obibi ono ana dware ono ana ye bibia asemu enti wadi ni nyina ono ana dane no so mu etwitwi ase e de ma na ya na oho enya na kono aye ono na kono ono ana wankasa wonso ho nya na me ba yi de akono be no en kai hwe kura na me ho oba kura ho ya makono dabi mi de minim se mo na obo si twanka I know twanka ana minim se mi de mintimi nye no ya ma me enye se me de ma adwene kono so dabi sa kadi wadane dane da ko bu ane se ehura ejina so ehura biaso adwene ko so sa bani no wo yede eso manetrantan identity so timi ja ho sa in terms of trouble no na wo hia ne so be ba on chen o sa me ya sebe wo hia re chichire no ena wo ja ho ko
se me wan hia baba we yanka otia bobo sa Ah. enti na me se yempa bibiduro nya dai enye no na so de gina ona so ntam bibiduro ni de edume bia na ga to sa Me. Hey. Ah, me ba no. Me ba oi. This say, we nipa say. oh Easy. na ho fo Oh, na wadaroma for e de fa no to me na so me fa na na ma. ka so oboabo ye good gay de ka de ma me anka bebo ami o Hey, nana. Nancy, uko oba da ma ai na konta ba nu se. o de sama twam tete na no na akofa ba atwam awie be ma de we ne de ya sometimes you be say be happen or abrabo ma no no Huh? I say na minimum anka be kwa akoshe Na no ko say. oh send the bus and my dane afre home because Okay, so bebo mitrim No bi ai oni ma ba e wo tema habo. na aka ne say Na ugwa akoyi. Na akwa he obi ri dem. Na ne huni peba, be ma ne huni peba. Na fe unjimi mpi. untimi mpie me so Wo hye ma. Ene ma ne nyina akwa nkofo efa ne nyina. na me come chair pasa say but no Na sina gusu sa ya ma asem. oh ne We do okunu. okunu Ogo. ene kunu anyawo Onu ni kunu kwa na ba ha se be pe adwuma no. sa Ah, ba kama say na sebe wo ye made na ga ifo na enye. no beto yimu na ye hwe no oba bi se wo hia se ye hwe no Atiwai. So obo huna na kasa ni onu ayo okunu. Da bi adwuma de obejai kura. Adai. ade mi rade ase na wo ka ne sa no enya adwuma na me ko ya na Asasana oni miti adai. Ene say. asema oni me ka kra de menti ase Aha, na- bibia yo na evi me hwe wachi na metutu ni ya ono so problem be na maye Adwuma no me na madwuma. Me mu me na madwuma. Na tama na me kwa adwuma na kura no. Se na me ba fie ntem. Me wo susuesie ante semu. Utimi yi wani kura ate se de asebe. Oh, and there was me come anu ho. Uko he adwuma ma o ma. Adai. me so Made no ono no na se de ase chinchina o na hwe me na se. na ka di ntina me ekofa no Hey. se ne me so me hwe na me kwa enya me fault adwuma mu honom no ase enema bi koso ana me mo ye meeting Twini pa kakra wate. ti me nwene wo ho Twini me ho kakra wate. me nwene wo asanka me kofa medi me Na se fiase uyi me mundu do wate. me yi wo mu sesai Nye bibia na me ni betima ya ma wate. Ushi mi ko o ma me hwe ma titinem. wo de me mpesa me no be ya no baba so wo hwe na adwuma na me kono na wo mpa metime agya at na fi no ayo Jatse fie. Na me ho tom jatse fie. asa wo koso no wachia ye basa e ho na abi hu wo kono wachia ye basa me wo hokra do bo pa na me no mo instruction na enye easy metutu wo bia ne na ayi asa bi de me ye no hu ne me ye ma obi a Ne obe na ntina nti wora se me metina ma bibia me de. Ene ja betra fie na me hu se yinya fie. Adai. Ah? O ma mani tutu gumi se sa adai. Kana ka biem wo spinal cord is doctor sasa wo kasa bro so a na sen biebie ade na da bia me ka bibia kire wa wunti enti menwere wo hwan ti ga mekwakoye wadwuma ama aka me handle wo business ama Adwuma be. Ase da bia na wo appreciate you wo agree me ade Me yaki susu sei. Ah? Me yaki susu sei. E ko sa na o ka chere wate. Me yaki susu sei. E ko sa na o ka chere wate. E ko sa na o ka chere wate. Me yaki susu sei. Ah, ra so. Me yaki susu sei. E ko sa na o ka chere wate. na me na dwedwa na ba E ko sa na o ka chere. e kwa se me ka fali emu ni Sawe ni chemsa. na se wo accuse me Accuse ni sei. accuse me Ha? because adwuma na me koyeye ana maba Se ni e kwa. me no mo po me no mo ye meeting Se ni e kwa. awu enti me dreti ya na me maba be dress me bedu ye nso asa wona me ba be ko no so a kire sai amira enti me nyu ho pint nka me kokko ta wachi wo adwuma mu odi na enkwala na eye Uchi fam so. me twitwi dia fa Fam so hwehwe ba dai. me twa fa wo so Ha? me Adwuma yie na mo sign. tina me ko fa me di Adwuma na ba sign. It is a maintenance fee. Sign. Maintenance fee. Oh, okay. Na maintenance fee. Sign. Obo bedu sika. Ah, omuni. Yo. Omuni wati. Omuni na betra fie. Ade.
What's so tell me? Madam, me meeting na se bi. Na wuni na ohimi ko na wo. Ha? Ada me kwa mama wa mankrawa na. Asa wo jima no wasi bonu se dai. Mama ya mami o, mami ya di ne ba akopɛ. Na ekuru. Ekuru.